abasigaye baratwishe mubanguke nabo bantu afande banguke nabo bantu afande banguke nabo bantu indesha ni yibiki ni yibikuri ni yibicucu ni yigi ntago mbiza afande kwanya mwisende macibiri murakenyica ndanyereye nuko nyereye inombwa nibi nkubise mabure kinyerekere Kigali Power Link amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe hari ayo mu ruganiriro ayo mu byumba mu gikoni no mu busitani icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siyeje iri noir na lavabo zisobanutse uguze byinshi kandi turamutwaza ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House telefone ni 0791240023 cyose uri kugenda unyiganda kugenda ese ngiye ku mufana ndi kugenda nk'abafana ni ngombwa se ngo ugende nkanjye ngende gute se genda makeri wakigogiwe genda makeri kwa kundi cyo kigenda gitaruka genda makeri zirinje ndashaka genda makeri gutya twagiye makeri ku nguko kigisirikare nzagushobora makeri we ndajya kwiyakira inka zo ko bagenda makeri ugenda gute ko babanguka wakigogiwe akumva none akavanda ibi bintu makeri usimbuka we gutya wote usonze mu buhe bufu vanda igisirikare umuntu kimaramo igihe kingana igisirikare umuntu kimaramo igihe kingana uzakivamo ari uko upfuye kigenda gutya Ntumbe wajya ugenda ureba intumbi ninde sha iwe nabwiye sesha nta nubwo ugira ubwoba bw'urupfu koko ko base gupfa ko narangije gupfa mama yake muzira mama Petit, what do you do? What? Tell me. What did you do? Jendi Petit. Yesu utangiye kuzana n'ibiki. Wowe nta nubwo uri ngo uvuge se uyu mwambaro ni uwuhe? Ha? Asoni ngazi ibintu bw'ubutuza mwarareze. Ngo tujye kubyaza umusaruro. Wasanga. None urashaka iki? Amara imbaga. Tell me about I'm safe. Ja. Nicyo utumva. Nakubwira ngo what do you do ngo ngurumva ngo dudu wowe. Ana kimwe ndikumva. Ahubwo se ko mwamwuzuye umuhanda mwebwe muri bandi muvaye mukajya. Uyu ni umufande ukomeye. Nta kintu ubamo.
yambaye ingutiya nk'iza nyogokuru none ngo ni umufana. Utanga iza nyogokuru uraza kwimenya nyuma sha. Hanyuma si iki gikoresha kakabucura. Urimo kubona ari akanyundo k'iwanyu sha mu ndosho usuma. Gasore ku mutwe muri wese. Stop. What do you say? What do you say? What the fuck? What do you say? Mbwira ikintu urimo uravuga wowe muginga. Wowe reka nakumvaga njyewe nubwo n'ingura ngirimo nzogo nabaye ingutiya. Ingutiya sha. Ni ingutiya. Ongeyeho ngo za nyogokuru. Niko gicucu mu njyango nabaye. Simufange none. Ihangane ndanyereye. Ndanyereye. Afande ntabwo ugize urya ibitoki. Ndanyereye y'u Rwanda. Ukuntu uri kugwa. Ndanyereye. Wari yibikise. Wari yibiki. Nari ihene. Aya da. Ari urukwavu. Urukwavu cy'abakama. Bakame nyine. Arabeshya n'imbeba. Ese umuntu yari urukwavu amera gutya. Ndeba si ni ipusi. Ni ipusi. Ariko urucucu mbanze ndurase. Si nk'ibyo byose sabutegereje iki. Komanyo kuranze jewe. Kandi reka nkubwire sha. Ushaka urupfaso mugende generale wa Kigogi. Nanjye ushaka umujinya asakura ku mabuno ya nyina. Mwana w'u Rwanda. Uwo mugani ni wo mu Kinyarwanda se? Shaho ngo ni wo mu Kidage aha. Noneho mvuze mu Gishino. Ushaka ngo amaki ngo umujinya ngo wase ngo ku mabuno ngo ya nyina. Ariko se sha ubundi ibyo urimo urabizi abantu uri gukinisha nabo urabazi. Noneho reba ndi gukina umupira. Ariko njye ndabona twatangira action. Dutangira action. Si ibyo se Mwice se. Kandi gahunda ari ukubajyana hahandi. Ahubwo se we nakubonye ndakwishimira sha. mujyane mu gisirikare. Nta ni wumva urashe ku ntego. Nicyo nashakaga. Ndashaka kuba umusirikare. Ushaka kuba umusirikare? Ndashaka kuba general. Ushaka kuba nde? General. Hanyuma se ngiye nkaba ndekwe mu kutiyo susu yukubira. Nawe ukaba general. Aricyo nari kumva. Ushaka kurokiritwa mu gisirikare kakanya ngo tuba general. Oya nzajye ku ikosi kuko ndabizi biravuna. Birarangiye nzabe general. Uribuka duri kosi we wankoresheje cyagiye muri wa mwaka ushize. Yego. Oya gukorora inka ndabizi. Akoze wakigoryi we. Urambwira ngo gukoresha ikosi zawe cyucu. Babonye ukuntu bungana. None safandi. Yes. Nimba uko amaboko agwa. Njye ndoshye gutya. Urumva ni ngoma nahita nciyemo umwuka none. Uriya azajya yikorera burende nicyo ngiye kumujyanira. Akoze ko ari ibintu by'ikosi tubyihorera. Ntibise ikosi wayimukora ahubwo niwe ubikoresha. Akoze ko undi wabo urasa urusirikare hano. Ndakoma agatuza nkabandagara uragira ngo bigende bite. Tujye kumujyana. Gahunda ni. Umugambi turawumegesha. Tugiye kukujyana mu gisirikare. Sawa? Iyo. Terisari vavu. Terisari ryanyaryo. Kupita sari kurya umugero uvuga sha. Ushaka kuba general se? General. Utuvuga ngo yes sir, general. Yes. General. Yes. Yes sir. General. Yes. Na yes, urumva nta difference irimo. Tuyende.
do we have this? Fata imbunda. Ngaho ndasana. Ndasana. Fata imbunda neza vuba. Ngaho Yopo izi kukurya. Undi muzi ko nje mfite umukandara w'umukara. What do you have? Uvuga n'iki? Umukandara? W'umukara seti. None uraza umenyera ngo nuke urafandeme. Umenyera jewe mfite umukandara w'umukara. Ufite umukandara? Ufite? Umukandara w'umukara. Umukandara? Ufite umukandara? Ufite iki? Wa niba ushaka kwigaragaza uvuge nigaragaza. Ataka ntacyo ataka. Uvuge twigaragaza. Kiramfasha. None kujyana byemeye sibyo? Umukandara w'umukara. Ataka akangakura kaza. Akura kaza. Ngopo izi kukurya sha. Fada. Nawe murashaka se mbashiremo. Oh shit. Muretse mwereke ukuntu ngiye kwica umuntu. Shaka kubisa fande wowe. Washaka umwambaro w'igihugu. Uramenyera. Ubonye Duneri. Uramenyera. Urifata ugasuzugura umwambaro w'igihugu. Nase njye nawe ukandara w'umukara bamaye shandara sohawe na fande kandara nakubita n'inkuba. Natwe twaritoje wana. Urarwana na fande. N'undi munsi nimukamenyera ariko sha. Neresari vavo. Isari gikiza. Uraza umenyera utsanga ndi mu mwitozo twaje. Isari vavo. Terisari. Banzinyera kukuntu baritera. Banzinyera kukuntu baritera. Kusofana afana ushaka kumutwereka amafana. None uracyashaka kumenyera. Nyera kuko batera isari ditera. Ndanyereye. Nuko nyereye novuga nibi nkubise. Mabanje kinyerekera. Kinyerekera vavo. Ntabwo si byabaye wangegera we. Ngegera nawe wamutinga ubwo nese n'intinyegera. Nani so ni kwituma ingabo y'igihugu ko ngo ningegera. Ni wowe ubizanye. Turi inshinzi se. Ishinzi ni so. Ubwo nase ni wamutinga we. Genda umuginga. Muginga sana wowe. Tuzoya dufata igihugu nimurangiza muze kugitukaniramo. Wowe ubizanye. Ibikinzanye wakano. Ibikinzanye. Uracyabitsimba ye. Tsimbara ho magara yuko. Uracyabitsimba ye. Gendi. Kakubitwa n'inkuba. Urajya mu kigo cyana nakijyana. Imbere. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamu
tukamutwaza. Twihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.